Nakalana Abram yare ga Nabi Ibrahim arunge kuilau. Yero watue engka apa arung. Ia naritu amrapel aruna sinear. Ario aruna elasar. Kedor laumer aruna elang. Sibawa tideal aruna goying. Mamusu ni ropai aru sibawa 5 aru lainge. Ia naritu Bera aruna Sodom. Birsa aruna Gomora. Sinap aruna Atma. Seber aruna Seboing sibawa aruna Bela. Ya mator ya senge soar. Masedi ni yaro 5 arung. Na napak dapungan ni tentara na kulapa siding. Ia na unroye makakuange tapar peje. 12 tahun etanay perintah ku arung kedor laumer. Ia kia ritau masa 10 telu pada mewani. Ritau masa 10 epa. Masuni mamusu aru kedor laumer si bawa aru lainge naiwai masilaung. Nakala ni to ripainge ku astero karnaing. To susinge ku hang. To eminge ku sawe kiriataing. Makuto paro to horie engkai ku buluseir. Letu ku el parang. Wirina pada kesie. Purero lesusiku eng mispa. Ia matoro ya senge kades. Kuniro nakala si to amalee si bawa to amorie. Ia monroe ku hase son tamar. Purero masuni aruna Sodom. Aruna Gomora. Aruna Atma. Aruna Seboing si bawa aruna Bela. Natoro ni tentara na kulapa siding. Mamusu ni mewai kedor laumer si bawa silauna. Jadi 5 arung mewai apa arung. Na yala pasiding mega kalabo kamalona. Watunay kala ni aruna Sodo si bawa aruna Gomora pada lari ni nanoi kuro kalabo kamaloe. Ia kia ia lainge lari bi menre kubulue. Jadi sinina warang parana makutro andre na kota Sodo si bawa Gomora nalamana ni medde balinna. Makuto para Lut si bawa warang parana. Ia lamana toi kutawero nasaba kutoi Sodom monro ia robatue. Angkana se ditolope na pejok kacaritangang ya Abram to Ibraniero sininna anu pure kejajian. Ia robatue kui sedena juka jumalopona mamre makema Abram. Ia romamre to Amori masih jingi eskol si bawa aner masih lomanangi Abram. Watuna na iseng Abram makada itik kengilut. Napak dapungan ni atanna ia simula jaje monro kubolana. Ia pure ilati mamusu. 310 arwa tau egana. Napa nalalun ni tau tikengengi lut letuk kudang. Wenin na nabage ni tau na Abram napa newa mamusu balinna. Gangkanna nakala. Napa nalalu mataru letuk kuhoba. Manoranna ya senge damsi. Nalamana ni pema waram para pure nala balinna. Nalatoni Lut si bawa yamana ngagagana. Makuto paru sinina makun reye si bawa to ritikel lainge. Siruntuna Abram yare ga Nabi Ibrahim si bawa arum Malkisedi. Purana na nakala aru kedor laumer si bawa aru lainge. Lesuni Abram. Nangkani aru Sodom joka dupewi kulapa sawe. Ya matoro ya senge lapa arum. Makutoro Malkisedi aruna saleng. Imana to Allah Ta'ala pomarajae. Joka toi dupai Abram. Natiwirangi roti si bawa anggoro. Napa nabarakaki Abram makada. Tanapodo ibarakaki wi Abram ko Allah Ta'ala pomarajae. Ia pancajengi langi si bawa linoy. Sukuru ki lori Allah Ta'ala pomarajae. Ia pure tulu ko kala ibalimu. Nenapa yalenni Malkisedi ko Abram tawa 10 pule ko warang parang ia na pule angilesu. Na ia aruna Sodom makadatosi ko Abram. Talamanan ni yaro warang parakku talae kubalie. Ia kia talemanan na tauku. Ia kia makarani Abram ko aruna Sodom. Pura ka matandro lalengasan na puange. Allah Ta'ala po marajae. Ia pancejengi langi si baulinoy. Makada namu si capa kanuku de towelo malai warang paramu. Kwa mengidema kada iya pasogi Abram. Dega agamelo wala agagamu. Sangadina yamiro pure nandre si bana pake ataku. Ia kia iro silaku aner eskol si mamre apesani pada nala tawana.